gusa kuca inyuma umugabo yamara Imana yo mu ijuru irabarindiriye kandi imaze igihe ibaburira, imaze igihe ituma habahanuzi. Ariko none uyu munsi Imana irakujeho, nivuganye nawe uyu mwanya, Imana ivuganye nawe uyu mwanya. Ndateka ndakwibutse ko umunyabyaha nta juru afite. Satani arimo aragukoresha yamara nta mpembo afite zo kuguha. Ndabashuje mwese abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndashuhuje abantu ba mu Rwanda, aba mu Burundi, turabakunda cyane bene data Yesu Kristo n'abahumugisha. Ndashuhuje abantu bose baba mu bihugu bitandukanye, ndashuhuje abantu baba mu bihugu by'Abarabu. Nukuri Yesu Kristo nabahe gukomera mu bibazo murimwo. Haleluya. Ndazi ko muri mu bibazo mwebwe abari mu bihugu by'Abarabu, nukuri Imana nibagwanirire ibashigikire. Yesu nashimwe cyane. Ndashuhuje abantu ba muri Amerika, muri Canada, muri Australia, mbese mu mpande zitandukanye z'isi. Haleluya. Ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi ndabazanye ubutumwa buvuga ngo pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Uyu munsi niryo jambo ndabazaniye. Haleluya. Twasoma muri Yeremiya igice 3 ku murongo wa 13. Yeremiya igice 3 ku murongo wa 13. Yesu nashimwe cyane. Niba ufite Bibiliya urashobora kuyifata maze ukazingura maze ugasoma kugira ngo usabe n'umwuka wera agusobanurire byinshi, kuko dufashwa n'umwuka wera. Umwuka wera ni wadufasha. Iyo dusomye ijambo tukayisobanukirwa ntago aba ari twebwe, ahubwo ni kiturimo, ni umwuka wera duha kugira iki, kumenya ibyo ijambo ririko riravuga. Haleluya. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye mwami ukuntu wongeye kandi kungira neza nkaza hano imbere ya kamera. Uruwera data, habwa icyubahiro. Yesu Kristo ndakwinginze ungire neza maze umanuke. Haleluya. Nasame nawe uvuge data wa twese, uvugane n'abantu bawe. Yesu we Mana, ndakwinginze abantu bagiye kumviza ijambo ryawe ubagire neza ubaho umugisha. Haleluya. Mana, ndakubise hasi imyuka y'abarozi, ndakubise hasi imyuka y'abafirimasoni, ndakubise hasi imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ndatwitse mu izina rya Yesu imyuka y'imizimu mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Haleluya. Ndakwinginze Yesu Kristo ugende mu bantu bawe maze haleluya ibitekerezo byabo byagiye kure maze ubigarure kugira ngo batekereze ibijanye n'ijambo ryawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Mwene data, wewe ugiye gutangira ino video, ndakwinginze uyirangize. Haleluya. Iki ni gihe cyo kumviza ijambo ry'Imana. Iki ni gihe cyo kuva mu bintu bibi. Iki ni gihe mbese cyo gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, ndakwinginze niba uri kumwe nanjye kwiyi kamera, ni wowe ndiko ndabwira. Niba uri kurandeba cyangwa se ukaba uri kurumviriza ubutumwa aho uri hose, ndakwinginze ibitekerezo byawe ntubijane kure, nubigarure kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Haleluya. Imana iragukunda, umenye ko Imana igukunda. Niyo mpamvu irimo irazana ijambo kugira ngo we wumve ijambo Imana ishaka kuvugana nawe. Haleluya. Ntiwiyumvire ko Imana ikwanga. Imana ntikwanga. Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo apfire wewe. Yapfiriye abanyabyaha, ntabwo yapfiriye abakiranutsi. Yesu nashimwe. Rero mu gihe uzaba uri kumviza ubutumwa bwiza, wari ukwiriye mbese wari ukwiye kuza utekereza iby'ijambo yikorera kubwira maze ugaca ubikurikiza. Umwami Yesu arimo aragushaka. Umwami arimo aragushaka. Umwami Yesu arindiriye wewe. Umwami Yesu ateze ibiganza. Arindiriye wewe. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Pfa
gusa ukugabitanya kwawe ko wancumuye ko jewe uhoraho Imana yawe, ugakwiragira irya nino ku mana z'inyamahanga munsi y'igiti cyose gitotahaye. Ntiwumvire ijwi ryanjye, ni jewe uhoraho mbivuze. Haleluya. Reka nongere nsubiremwo. Pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe ko wancumuye ko jewe uhoraho Imana yawe, ugakwiragira irya nino ku mana z'inyamahanga munsi y'igiti cyose gitotaye. Ntiwumvire ijwi ryanjye, ni jewe uhoraho mbivuze. Yesu nashimwe cyane. Ijambo rivuze ati ngo pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Pfa kwemera ko wacumuye. Nupfe kwemera gusa ko wasambanye. Nupfe kwemera gusa ko uri umujura. Pfa kwemera gusa ko uri indyarya. Pfa kwemera gusa ko wagiye kure y'Imana. Pfa kwemera ko wasambaniye munsi y'igiti gitotahaye. Pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe. Reka guhisha ukugabitanya kwawe. Reka guhisha ibyaha byawe. Haleluya. Nureke kubihisha. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko wewe watura. Ni wewe uri murabwirwa mwene data, wewe uri murandeba. Dore umaze igihe mu rushengero ariko uracafite ibyaha muri wewe. Uririmba uri umusambanyi, uvuga ubutumwa uri indyarya, uhanura wikinisha, uvuga mu ndimi uri umusambanyi. Reka ndakubwire ko ijambo rivuze ngo pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Haleluya. Urashobora kuba ukora ibintu wihishije, yamara Imana yo mu ijuru yo yabonye ibyo murakora, ariko noneho ivuze ngo pfa kwemera gusa. Warayigiye kure. Nubwo buri munsi wirirwa mu rushengero, buri ku cyumweru kirirwa mu rushengero, yamara Imana yo irikirabona ko we wayigiye kure. Umutima wawe uri kure y'Imana, ibitekerezo byawe biri kure y'Imana. Imana imwe irashaka kugaruka. Nuve kure, va hariya wagiye. Ibitekerezo byawe wabijanye hariya kure, nubivaneyo maze wihane. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko waturana bya bindi wahishije. Imana yo mu ijuru irimo irashaka mbese kuvugana bya bindi wanze kwihana. Pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Yesu Kristo arateze ibiganza, arindiriye wewe mwene data. Ni wowe uri murabwirwa, wewe uri murandeba. Ni wowe Imana ibwiye ngo pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Nupfe kwemera ko wambara ubusa, nupfe kwemera mbese ko wihindagura. Pfa kubyemera maze usaba imbabazi. Imana ashaka ko wihana. Imana ishaka kuva mu ngo busambanyi. Mwene data, gusambana ni bibi. Abasambanyi bazarimbuka. Abasambanyi nta juru bafite. Abajura nta juru bafite. Abibone nta juru bafite. Pfa kwemera gusa. Nupfe kwemera gusa. Haleluya. Pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Imana yo mu ijuru irakubabarira. Yesu Kristo ntagashaka ko wewe urimbuka, kandi yarababajwe kubera wewe. Yesu Kristo yakubiswe kubera wewe. Yesu Kristo yakubiswe icumu kubera wewe. Yesu Kristo yavuye amaraso kubera wewe. Haleluya. Avuze ngo pfa kwemera gusa. Pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Imana irakubabarira. Reka kureba ngo njye nagiye mu bapfumu inshuro nyinshi. Reka kureba ngo njye ngo nakuye mu indi inshuro nyinshi. Reka kureba ngo njye ndi muri onapo. Reka Imana ivuze iti pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe. Haleluya. Imana iracagukunda. Niyo mpamvu irimo iraguhanura. Niyo mpamvu yakujeho. Niyo mpamvu ikujeho mwene data. Wewe uri muranyumviriza, urashobora kubucikinisha. Wewe uri muranyumviriza, wewe mukobwa uri muranyumviriza, urashobora kubugira za karese, urashobora kubusambana. Dore Imana ikujeho. Imana ivuganye nawe ngo pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Haleluya. Haleluya. Mwene data muranyumviriza, iyo umuntu atihanya ararimbuka. Reka ntuzupfire mu byaha. Va mu byaha mwene data.
pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe. Haleluya. Imana yo mu ijuru irakujeho. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ano magambo. Mwene data, Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ano magambo. Imana yo mu ijuru irimo irareba ukuntu ugenda wihishahisha. Irimo irareba ukuntu wiba amafaranga ukagenda uyahisha kugira ngo abantu bakubone. Yamara Imana ivuze iti pfa kwemera kuri umujura. Ntunyure ku ruhande, pfa kwemera kuri umujura wiba, pfa kwemera ko wibisha umunzane, pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe, urababarirwa mwene data. Haleluya. Niwibuke ko Yesu Kristo yabambwe kubera wowe. Yarakomerekejwe kubera wowe. Yuda yaramugurishije kubera wowe. Ni wowe musambanyi, pfa kwemera gusa kuri umusambanyi, pfa kubyemera. Imana ishaka kubyemera. Imana irimo irakwinginga ngo niwemere gusa. Haleluya. Kwemera ntago bigoye. Ni ukuvuga uti mwami mbabarira ndi umusambanyi, ati mwami mbabarira ndi umujura, ndagushaka mu buzima bwawe umbere umwami n'umukiza wanjye. Pfa kwemera gusa Imana irakugira neza. Pfa kwemera gusa Imana irakubabarira. Pfa kwemera gusa Imana iragusiba muri ca gitabo cyo kurimbuka maze kwandike muri ca gitabo cy'ubugingo. Pfa kwemera gusa we wa mugabo we, niwemere gusa kuca inyuma umugore wawe. We wa musore we, pfa kwemera gusa ko uri umujura. We wa mumama we, pfa kwemera gusa kuca inyuma umugabo wawe. Wihane maze Imana ikugire neza. Ibyaha muriko murakorera mu rushengero, ibyaha muriko murakora mwihishije, nimwemere ko muriko murabikora maze musabe Imana imbabazi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yamara Imana yo mu ijuru irabarindiriye kandi imaze igihe ibaburira, imaze igihe ituma abahanuzi, imaze igihe ituma abakozi bayo, imaze igihe ikuburira mwene data mukobwa. Imana imaze igihe ikuburira mupapa. Imana imaze igihe ikuburira musore. Imana imaze igihe ikuburira mumama. Imana imaze igihe ikuburira ngo nuve mu byaha, nuve mu nzira zawe mbi, nuve mu kwikinisha, nuve mu kwihindagura. Ariko waranze. Ariko none uyu munsi Imana irakujeho. Nivuganye nawe uyu mwanya, Imana ivuganye nawe uyu mwanya ngo pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Haleluya. Mwene data, reka ndakwibutse ko umunyabyaha nta juru afite. Satani arimo aragukoresha, yamara nta mpembo afite zo kuguha. Yamara Satani nawe arindiriye kurimbuka. Arimo aragukoresha kugira ngo uze urimbukane nawe. Dore n'umwiyambure, ubusambanyi tahariya, ububeshi tahariya, ubwibane tahariya, ibitekerezo bibi tahariya, maze wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Urashobora kuba waramwakiriye ariko ukaba utari mu nzira ye. Urashobora kuvuga ati ngo ndi umukristo, yamara utari mu nzira ya Kristo. Uri muri babandi bitwa ngo n'abakristo yamara bakora ibyaha. Rero Imana yo mu ijuru kugarutseho, nubwo wabatirijwe, nubwo wamwakiriye ca gihe, yamara waramutaye, warasubiye hariya mu byaha byawe, wasubiye kurya ubugoro, wasubiye mu businzi, wasubiye kunywa itabi, wasubiye mbese kugira iki? Kunywa bya bindi biyo by'ibimogi, wasubiye mu byaha bitandukanye. None ijambo rikubwira iti garuka, pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe.
wakoze ubusambanyi ubukorera munsi y'igiti, hahandi munsi y'igiti mwene data, hahandi bagukora kwera k'amabere, hahandi urahazi munsi ya ca giti c'iwanyu, munsi ya ca giti c'iwanyu, hahandi munsi ya ca giti kiri ku kayira, urabyibuka, warabikoze. Dore baraguhaye za karese, bakugiriye za karese ya masaha yayandi. Niwibuke ko wagiye hehe mu mahoteli, niwibuke ko ari umusore yaguhaye amafaranga ngo muryamane, nubyibuke maze wihane. Niwibuka watsitaye maze ukagwa, ucubyuka wihane. Pfa kwemera gusa ko wahawe karese, pfa kwemera gusa ko wasambanye n'undi mugabo ufite umugabo, pfa kwemera gusa ko wasambanye n'undi mugore ufite umugore, pfa kubyemera gusa maze Imana ikubabarire. Imana yo mu ijuru irimo irakwingingira kwihana. Mwene data, Imana yo mu ijuru irimo irakwingingira kwihana. Nimwihane, niwihane mwene data, atura ibyaha byawe, atura, bwira Imana ikubabarire. Imana iragukunda, niyo mpamvu irimo irakuburira, irimo iraza kandi kukuburira ngo upfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe. Haleluya. Yesu Kristo nabagire neza. Abantu benshi barimo barakora ibyaha bakaguma bitabera kandi batarabera, bagakora bakiba mu gwihishwa, bagasambana gwihishwa, bakabikora bakaguma bakora umurimo w'Imana, kandi bubwabo barazi ko ari abasambanyi, kandi bubwabo barazi ko ari abajura, bubwabo bariyizi, ariko bakaguma bakora umurimo w'Imana. Abakobwa baguma bagira iki? Mbese baje amatorero, baje kuririmba, yamara bazi ko basambana nabo basore baririmba hamwe. Bagasambana, bava gusambana bakaja heye, bakaja kuririmba. Mwene data, mukora umurimo w'Imana mufite ibishinge byawo napo, mukora umurimo w'Imana mufite za prudence. Mbese pfa kwemera gusa kugenda na prudence, pfa kwemera gusa kumira ibinini byawo napo, pfa kwemera gusa kwakuye mwinda, pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe. Imana yo mu ijuru irakubabarira. Yesu nashimwe. Umunyabyaha azarimbuka, umunyabyaha nta juru afite, umunyabyaha azahira buroge kuri wa munsi. Aya n'amahirwe yawe, arashobora kuba ari amahirwe yanyuma mwene data, arashobora kuba ari amahirwe yanyu muronse, yamara ejo atarahawe, ejo uzava mu mubiri. Imana ikabiri kirashaka kuva mu byaha maze ukazaronka iherezo ryiza. Mwene data, Satani yaguhumya amaso, ugenda uhumye uri impumyi. Satani yagushize ikimasike mu maso. Dore nimwihane kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana yo mu ijuru irimo irababembereza, irimo irababembereza. Haleluya. Nimwihane muve mu byaha, pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Tugiye gusenga. Wewe rero wumva ko wataye Imana, wewe wumva ko wagiye kure y'Imana, wari ukwiye kugarura ibitekerezo maze ukaza mu Mana, ukagira kwihana, ukemera ko wakosheje, ukemera ko wagiye kure y'Imana. Dore Imana irakubabarira, ukemera ko wiyambara ubusa, ukemera ko wihindaguye haba ku mutwe ugera ku maguru ko wihindaguye, ukemera ko wisiga ibintu bitabereye, ukemera ko wishaka amakanta n'ibiki byose, ukemera ko wishaka umukorogo kugira ngo ube umuzungu, ukemera ibyo byaha byawe kubikora maze ugasaba Imana imbabazi. Haleluya. Kubera ko reka ndakubwire ko nta muntu aja muri onapo afite ijuru. Umuntu aja muri onapo nta juru afite. Umuntu yisika amakanta nta juru afite. Umuntu yisika produit n'ibiki byose nta juru afite. Rero mwene data, pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe. Umuntu yambara ubusa, yambara utumiri n'utubana n'amapato byose nta juru afite. Pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe kugira ngo Imana ikubabarire. Pfa kwemera gusa ko wacumuye, pfa kwemera gusa ko wagiye kure yayo, pfa kwemera gusa kuri ndyarya.
Haleluya. Niwibuka umukura n'ibyo wakoze, waragiye kubarega atacu bagukoreye, nubwo baba bakoze ikosa ntabwo ari ukwiye kubajana hehe kubarega, kubera ko Imana yo mu ijuru ibimubona. Rero wewe waragiye kugira iki? Waragiye kumukura amata mu kanwa, ugenda kwa meneja wawe, ugenda kurega mugenzi wawe ngo yakoze ibi n'ibi kugira ngo bamwirukane. Rero pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe, pfa kwemera gusa kuwacumuye, hanyuma Imana ikubabarire. Haleluya. Dusenga Imana mwene data. Urazi ibyo wakoze, urazi ibyo wakoze ejo, urazi imvugo wavuze, urazi ingendo wagenze, urazi ibitekerezo watekereje. Urashobora kuba yatekereje umuntu nabi, urashobora kuba waramwiciye mu bitekerezo ukanamuhamba ukamushyira mu isanduku, urashobora kuba wararoze umuntu umurogesheje umunwa, urashobora no kuba waragiye ku bapfumu, urashobora kuba uri kurakoresha imiti ya kirundi, urashobora kuba uri kurakoresha imiti ya kinyarwanda. Ibyo byose nta mukristo akwiye kubikoresha. Nimwihane rero, wemere kwanywa ibyo biti bya kinyarwanda n'ibya kirundi, maze Imana ikubabarire. Dusenga Imana. Wera, ndagushimiye ko amagambo y'abantu bawe, ndakwinginze umwuka wera aherekeza no magambo kugira ngo data wa twese uri mu ijuru abantu bariyumva bumva amagambo maze bahindukire. Haleluya, bagusange. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.